Kaufland ima ove avionske mangose i prefini su. Ovo će biti jedna odokativna zabava za sve uključene. Wow. Prvo ću staviti mango jer onda po tome ću znati koliko trebam ostalih sastojaka. Ovoliko manga imam. Grčki tip jogurta. Next. Treba dobro pokriti sav taj mango, ali ne onak natopit ga. Stavit ću mrvicu javorovog sirupa. Možda neću zasladiti. Ovo nije inače teško otvoriti, samo mi se sve zalijepilo. To nije dobra ideja. Imam ove tasty škare. Yes. Želicu jednu. Jer preko ovog još ide bijela čokolada, tako da ovo treba biti neutralno unutra. Možda malo vanilije. Bolja ideja, limunova korica. Odlična ideja, odlična ideja. Sad idemo to posložiti u pleh i onda u frizer. Rastopila sam oko 200 grama bijele čokolade i narezala sam onak random orašaste orašaste plodove. Smrznuti. Ok, sad je ideja da njih obložim čokoladom i posipam malo po njima ovoga. Gotov snack. Jednog smo izgubili zato što ipak treba 350 grama čokolade. Tako da je jedan ostao gol. Znala sam da će ovo biti prefino, ali ovoliko fino. Odite ovo napraviti pod hitno. Dobar tek!